Folasa Vaetolo fatu Samu lau fasa usanga de taimi o lea fia ina ua savali malia tu le vale wanti ile 5 minuto taine le tula e 5 ile tutua fa wa lau BluTV e me se foi por kalame o le Tautai ya faiva so tanto ko tro le fo ya fia fi mantango vie ma ngai ka me le so ngafia ngata fo le nei tai ao fa to atu to ulu lava ti mo ngai manto nei au kilani nei lava ile fia fi o le a mantale tanto por kalame o yo le o fo lo fatu asiata ya ngata ile tu fia fo fa ilo atu o le mate fatasi male tau sala le manto fo ya o nanga wa anto I ya lo ma ava Faasara lau le mantou BluTV ya wa fo le tautua ino lo taupa ia mo lo tau mamalu ile nei a fia le aso tofi aso lo naiva le masina o uni lo afi lo so malu fatalo fatu pea mtua se senga mu lo sei ia malola le mafai ava ona io e popula pea ya so uma e mai le nei aso wa tu tau fa le tonu lo enko mai enko e mo mona fatalo fatu mo fo alo fatu le tato au mai moi le nei a tape le nei tu lao le aso yes asiata ya ke loanga ponga ko kingainga fo ile nge kalonga walo nga ponga 40 seconds for young pong but yes my ankle is very it's a little bit painful but it's all right. How are you? Elena no tau fa vai mai nei le prokalami no fa bela na faita tunga tala uma so walu ile manto celebration al tanto au le maroon ya ai wo to mo no le tala na to sprain lo enko ya le ala ai wo misila se to atu wo misirungan mako wa celebration le no tau walu ai atato au ya la ngo ko vilia ku ya sleita male wodi o le tato official yo fa tu vai malili mai enjoy ma celebrate pe auto so ko fo ilanga wo lo fa se to fine ya pe o sprain long enko ya le tu langa me se fo mana yo talonga no to okay ke lo asiata congratulations ye wakele fo ya le au blue supporters e me sale wai fo o lino le o masangi le fa ali fo le kala e ko kele ma onga le malo a Queensland fo le fa inga fo ya le New South Wales yo ele
na malia se faila uta baitala le an Talofa le to dele e me se fo ni so tanto wa e tanto por kala me man yo le fia le ngata o le afa lo wilo tu langa o tanto laptops fo yele ave le ya inga yo le amanu malo e ngata fo le o le mo le vanoa e a o sui fo yo ila to sai le committee o le sisi nga fu a mato o kilani nei e mai si o le tai ulunga o le tanto fo fo tua e se o mai fo e tala no inisi o vaenga ia ua tutupu matulanga fo isa tutupu le fa mo sisi nga fu ai ole ai si fela ukala mo le bea mi se o le totelo ila tolunga por kala me yo kilo pe Lorenzo se e pulu le pe maroon o Lorenzo o le wa au le fa ali le nga au fa ali e kai au so congratulations o te fa maruru atula i le vaenga na io e stamo o ai fo pe ia o stamo naima io naima e la via foi la vaenga le o le wori o tautua o sapina i o Star Wars i fa malulu atu i ta u mai po a fete o le tau maliu ia se ma atu ma se teu funga la ai se faila utana le a pe mali no fiano mata le talonga na po ia ai te u vai tunga le au mata u malava le fionga le au pepe ma le lato au mata wa pulu fa solo ako ia o pule no to va pe le te musu i te o la tu fasitele o le ia wa no lo le antai tu la i mai tu lang ia ai te i wala ile tai o ki kilo ku fa foi la fa malama be maroon fa so o suru mai le la ni kai ia o inala no fa pe foi lo to o Talofa e ta fe ta fiolai ia ele a faina le auto uma mai New South Wales a fa pe foi tele uso te fainga luenga wa e vili mai wa ita io e to oso fo ile la o le auto o mai tau te pingi lunga Queensland pe ia o le masino fo e por vea so yo tua le ta longa lona lua ia o le la uma le la fainga tale sa ta wasa e mato au mai Queensland ia pe oh look, it was an outstanding game Asiata, 16-10 full time the last 40 seconds of the game le vai o le oso ale le oso wo fia ngopa wa teva lo vai but it's all right ele ki nga fo ia you know I'm still very happy with I don't so what I fala lo vai no it was poka mo fir talonga o le lava life ali in mayale au blues and I said to Asiata today Asiata fa mole se o la kwa feka announcement there o fir la kwa fele announcement congratulations to Queensland up the Queensland ia fa pena lava io e lo si tala foi ma se la ver fa malulu tu ai lauta po ai foi a New South Wales ia ila to uma la masana una uma le to ma fa pe ia aina ona tomato o antu to o mai lo so na tafala manto le io e ngau lava de sila ile fai te lo la u a fesili mai te o le se tau o le sa uia tilo fa tama fa ia onga fa coach io e ta penanga na fa le tonu le uni sa foi e ke lo la ukat wa ke le la Samoa but too many why is there a problem le no vingo la tal I don't know e no foi ka ko pe ko akele no foi se mea papangulo mataule fai ai game plan I am working ka ye long malos long wingo fai individual let's teamwork la le mele nga fa na ai pe manga ya foi le fel mele le ina pe la warunga le aule crusaders le telo time io telefono fa pe wole making ala Wellington ai e voi le pe ya vai fele aule va tu la to wi tamba pacifica kai kaskas o le to tele ar to fa si ha vai ku nga kai pe yo le pex au kilanga o Samu ia mane au foi Wellington pi va tu foi le na itama ia ai da tau wana tele pe ile au papai io le at the end of the day e mo mi ya le melo le knowledge ma le understanding ma le teamwork
Yeah, never mind. They did well. They did extremely well. Talofa tu ya Maria lo sior nga tai leo lupe le mari tau mafutanga laina tu yanga nga te foi leo chama pante ama le tau mafutanga Jacinta Seyuli ya fa pe fo isala tielu isati io malo lava ya te auto ya au foto te fai mehita io ma me to te lefi fia i fo ma to o Queenslander to e tau ma fai mai le tanto ta longa lona lua io ai wangi ngalo wo fai kan mele la ko ye wala ngolela ta alo i malai ole maroons oi e tulanga ole fa mo me se fo yo le tulanga talonga mapati patingo talonga e woni ngalo tuli mel talonga ale brumbies male blues oi le la fai ungo le ya sole nei e au kilani e te lo la pe o talonga le wala le uma mai atato a fio mere fonga la upe oi ia ole a fa pe la ngai fa ngata ya te o finals o semi finals o yo la ipeki e pe a fa pe talonga le you know, Asiata, I have to go for the Blues this time round, you know. Supporti for le Auckland Blues, but I know le kia lua le lo awale le o te etu uma vai malima Elena vai etu uma malima ele awale Blues okay lenga fenga ta ma tu foi lenga fenga ta langa o le ta lo ia le vasa Tasi mani ia o te musu foi la ia uma enga ia wo mai langa ele o kilani o le fa ele ta longa Elena te porosio singa te lo la kia tia mo to e vanga souvenir to ya me se foi i lanto malava ya te lo ele fa ele ele fa ya so le io ni usa wele se e kon fai me liska kanga king fango wa foi lista no lo lo pe ini si vanga te fia look Asiata, I did want to briefly talk about you had the opportunity on Monday olenga misi ia le por kalamile on Monday wale fa mo ole celebration ale tuto Tasi the 60th our independence that was celebrated on Monday. You had the honor of meeting and you had the exclusive interview with the Honourable Fia Mayor. How was that? Because I only managed to catch the last part of it, but Asiata, it must have been been such a good experience. Maria lava moni lava ale Italia tu fe mo le tolo fanga le uso ya sia mani to fila me se foi lena wale va so le to feilo ai ma fe ka wi mo te samo me la okupe la kam e fa tai tele e se tu inga fans e se rota fia ia e sa fusi me ka ika fa kai me po kala mi mo fa ro ko pi wa mang ki me la kanga pa o me le luos fuka la ma le ma ma sa le fa kan kalia ya sta u se kupelaka ia peitai ina amor fa silipe o se famunianga moa ma tu fo wa leva taimi fo yo fatara noa ia minister ele fo lungo por kala me le atau te ia ma va noa ai sa o mo o la vai leva no le nei mo le fionga te mai pa le mia atonu fo tele ni so ila to wa masani ona fatara noa ina me se fo yo o nanga peitai ele la mo wa le va noa le ai ma faiona fatara noa ina face to face o te lo fo i sama to fa fo uma ma le TV and said o le Herald tangata Pasifika sama tu fa foma ia e fa talitalia le fio mai le fio ngata mai tai pale mia ina o mai ai le ta sa nga fa sa mo le na tawulu ngai le sisi no le fu amo le tai mina na fio ai le fio ngai tai tai pale mia ina wa fio mai fa fo ia sa fa to ai le o mana onga sa fa tu le fio ngata mai tai pale mia o se fifia ngai lo lotu ia ele to na male la ina o se tato o nanga le BluTV ma le Bluwave ia e fa do tau matana nafi ia fa pe mo tanga tele winga o tala e le va tele na ai o te fa fetai e o ifo o te loa e o tato tai tu sare tanga tama wala no ma tanga tai tau loa e tu sare sila ile whatever ile ngaluenga ma ilanto fo ifa to fo to e tu sa fo ile va no e ma fa yona ia o mai ia te o se fa mo nyanga mo lo loto ina o tarusanga tu ai sa no mai le fionga to mai te pa mia o le lei Asiata fa sino po filme ta te o fa il fa tarno e o fa longo tu tino matangi le lei pe yo le op ia o fa pe foi fa te ile tu ai wala e o le fainga fo yo nga ruenga fa sara la o le to e na mare line e le fa fo po le fo ilo wata mai ma lo po toi fea a le fa mo le tu ai le ma fa fo yo na tali me te mana o ia
O la ua fo ile alu ia mfaifona o fautua. Inisi fo yo ila antou o fuafua ia tu ai nganga luenga whapea. I te ilo mala utala wha mua le tua. O na wha mua le ia o mea mana o ia ilo roto. Ai ile ma ua whilo inga e le to ngalo. E pea no whai atua pea. E to e maua nisi avanoa. Ai le to e maua le ulua i avanoa. Le ulua i avanoa e ave ai o e matangata e wha tala noa ina le tomaita i pale mia. Mo le malanga mua as a female prime minister. E to e maua la nisi avanoa ma lunga longa kolu longa wha. Ai le to e maua le ulua i taimile nei. O avanoa te aputi i ai. Mo ta fusi mau i ai. Ia mo ta mo ope ma whai ona maua pele ai fo. Yeah, she's such an humble servant of God. La wetitilu. E ele mamalu le na o le atua. E le fionga le tamaita i pale mia. Le mamalu whaatama a inga. Le ala le fo ina o whai ila utala ina o whaatala no le fionga le sunga lau le male toa na whai ila utala. E se alo whaatalo whantu. E le whapeta te whaatu e le mamalu isi minista maturanga uma. E iei le lau alunga le na. E se ai fo iau whaalongona fo ilele o se whaamanuianga. Iau yo lea. Mawalano ale loto ia ile tua ona o avanoa. Ia e whaafitai fo ile fionga le tamaita i pale mia. Ia ona o le talia ina o lau whaatau anau le na tai au. Ia la inga uma isi media. Ia winga whai altara whai first come first serve. You know, once again, congratulations, Asiata. It was such a beautiful moment, emotional moment, you know, watching everything unfold I Lungale live, you know, makango fear, you know, you can see God's presence in everything that has been done and been set out for this occasion. So, malola vatua yate oe, and to the team and to all of the organisers for the events that happened Monday. Well done. It's not an easy job. To try and organise something of that scale. So I take my hat off. You know, praise God that these people have come together and knowing that there's going to be so much happening. But they've done it and they've pulled it off. Well done. So congratulations to you. Malo, whaavitai. Ole a tule malo longa a foi mai. Ea, ole a tato wan tu se iwa aipo ile u whaamanuia ina i tūlanga o laptop. Ele lope te mata mai mo mai. O ele si leo le a manu malo. Ea, ia vanua fo ia mawai laptops. Lona lua o le tato whaatara noanga. O le wato ai tonu. Sui o le komiti. Ia se ikaukilia le ea. Mana inisi fo yo tūlanga e peo no tō whaafonga. Ia masi ikako fisiri saoa. Ele lei whialo fisiri sao sko ingo asiaka. O le hale wingo anga whaasale le sianga whaima tūlanga uma. E misi fo le telo vaenga. Ia maramafua anga ngale alu. Ele fua mangi angi e lunga i tūlanga uma. E le leio le tali le leio ilanto. E misi o tāpe nanga o whaamumwe. E mai tātou whaasalong wha business nei. Hi, my name is Sawyer and I'm from South Auckland, Manukau. I attended Auckland Girls Grammar and now I am here at OCA. My dream is to help Pacific Islanders build affordable homes. I came across OCA on Facebook and I saw that it was more hands-on. Now I'm here, gained a lot of knowledge, gained experience on schools. Something I was amazed about was the floor plan. Once you build and then you look back at the plan makes sense. So there's something I learned from OCA was how to read plans. The reason why I love Talofa voucher, it's easy, it's super easy, it's convenient, and you can basically order anything online for Samoa on your phone and really right here from my couch. It's that easy. You just go to www.pacific40.com and then you select from a variety of services that's available on Pacific 40. You can even select a shop that's close to your village. So if you're looking for a way to help your ainga in Samoa, this is the perfect way. Pacific 40 Talofa voucher. For you, for me, for Samoa.
Toi fa fela ia tu toi jaliu mai ai o le tanto programa mai malo longa masani mai se foi o tanto fa se la longa fa business fi fa lo jo le o to ai tonu o le sa o le va o le inga mai ana ai le fio to o le manino e mai se foi o le fionga foi le pai o la inga fa langi o le pule sili o le tanto di te sa Pacifica nganja foi lea o le pule lua o le Pacific foi ma le Talofa voucher ia nganja le o le siso o le tanto OCA Oceanic Career Academy por sili le tanto ti marketing ngante le o niso o nanga fa pena le Ocean Net ia le o le faya o fa o le tanto blues e le pulu le faya inga po o le blues le o li mai mo le weekend o folo vanju no fionga Leaupepe lungo le tanto proclame ia ma lole pale ngal ngol nei aso le do sa se lua to fa vai malai ia me se foi le tau sala le matang yo lo fa peona lua se lua tu le tatou pokalame fatalo fat foi Samoa I lau po falanga le nei aso tiu tem faiva sa fi tai tunga ia ma lo lava le fa ma lo singa banga tal tono le talonga ia po ei manatu te le ma to ona e tau atu le talonga le lau kilangi blues le e la stona nei tau ma le final le vaiaso le atoa to e felo ele talong na lua po prefer po fena na fai no winga la sa mato mo le ya na po le isi na mata sa talong tau atu me ye sa ngi ti e weekend ia ole ale vai rupeina no finanga no tulanga fo iole tulanga na ise to au le po na po ia wa fai fo to tele itapo ia wa sala le itapo ia wa na mauti no la vale le se me mo di ta no na po o le te fa tai stay no stay no stawa si o ia se pa wala ia o kanga ka loyo le plule ia ma sta mo naima wa pe ia ma nai wala ngale na o ina na po le mata ino le touta alonga o yese tou au ia ina fai ala utala o te moe malo uiloa o te ala e wa mu fa foi lo e fa fo atu ta fa lang i wa maroon fa so anto ana o yeli la te pa te ngalwenga na po ia te de wang no foi pola ni me o pisa ilunga le Facebook matulanga pia te ala manita ya pa aftai o le o ye se mafua anga e fie foi o to ia ta po el maroon ya ai me se ia isi au ia lang o le o malolo to hurricanes o le o le pa lang can we not go there please le o ta pena ia o le la uta to au o le la o ta po to wa ele o lo fa peona e no foi tangata fenua ai le no foi nei ai alu fa ma na ia tulanga le super rock ia o le tau fale tonu le o le tala tau ai no ele tau fai tau atu fa pea ele o to tele ni no fort to Eden Park o tele fa tau uma tickets ai to pauana fale tonu o le sia ki aku tala tau e folinga mai a fa pa fai tili ia talo sia ia na ele o nga ia fiol malai ele o nga Leaupepe a wa le tulanga ele au ai mo mia lo so fu ma lo ina fa wa we te mo ti sa la me se fo yo ele o nga le malolo ai toi mai ele leila na me avena o le metasi avena o le malolo pe avena o le malo ala malolo ina fo lo ting no ma yo a we te no na fa le tonu lo se manto au ale hurricanes na fa le tonu lo ia o tangolo le minute na so ai auction lo lunga mo o tes ia wala la wai lungo te milan ne la tati ai lungo ma ke kele mero ka ki ai le okay no winga a fai wa to le fitu waso le na sa mar sfursen le lima sfursen le te leo le value la to no to ai foi na ave la lo o le a to se ta la le ai o po moni la apia fia va me le nga sia ki apia le wa ya ile ka te si la lungo ke mini e te le tu langa la wa ya ile yo ai o mana tu foi fa ka ki isi e lungo sei ka rich pe ka la ka lo lima sfurwafi e o lo lima sfurwafi o mana tu lo wa la vale e le o no tele lima sfurwafi likes Pero se fala tan asto o le ta penal mato wo tai ta tu ngai tai ta poel mato o watu le manuka e se aqui le repos e a pe na tele fa ta merchandise out tell what me ale ofu hurricanes o le ofu chiefs
ole ofu Crusader au le mani ofu le pros ya o sau le si ripples le o e Botany la tu vuoi me walkie sa il figa sa vai walkie stocchi Ova pesoli. So songe ni sika ka kila ngi fa ka mama o folia ai ngai au ia le siwana sa il figa qua walkie stocking wa initial stocks ya ai Taylor o ina Taylor ia le me le au foi le tau mativa lo lanto ta pena ina wa si wai le o lava se le ni to e fai ni simiti ni sitis o le mele tu sa fua mato ofu itangata tapua ala nga mai lo ma tapua ia au fai ina le wo to tele ai le la o si o ke wa mai mala tapua ia hurricanes le no fa o kilangi o mai maua le ala o fulano mono mai ya le faina la to o ka fa tele mai la sang mai da o nanga nei te no sei fo ta to tu ia yo le subject ta to tu ia ai mai se fo yo le tu langa ile langa ko suo vale fo no vai ai filo ma la wolunga le diti sel le tu langa ti sa Pacific 40 tu langa o to vanga solo fa na o mai se fo yo proclame la song fo ya no wa fato ai me fo tato komiti le sa famna fatino ina le fa na tuina fo yo le ono su tau sanga le tatou tuto tasi ia kilani nei ya e tau vanga solo sa fanga solo lungo le tatou le tio le PMN Samoa po lima tau tasi ya le ala sa fa pe ona fili mai to ono tina o finalist ya sa fa pentor sanga men fa ilonga ya o le vola sa nga lu tatou ti marketing ya mal tatou digital eta pena mai ni tatou fa ilonga ya fatasi fo imanisi lava sa soani for committee ela na ia tatu fai longa i pe ole fai longa mo tangata le sa mo positive positive fini foi le na malo ia na mola na telefoni S21 e malana te utusi pe ol se leni o te le lope fier se leni sa ye S21 ole fai longa na lua ole palongo na lua le lanta pena mai le tatou ti marketing na lo fanga pa anga malfono male OCA le lana mo mai le laptop Lenovo le ngata na ya sa fa pe fo ona mo mai mo me food parcels ya e fo tu short say leni sa ta pena fo initial sponsors e fa long tolu mo tatou pressing vouchers e lo se lauta la le worth ta fa pefona mo mai tatu a fenga pa anga malfono ya fa pena fo ia le o le pusa mea ai ya sa mo foi te utus se yo la vai isi atatu le tu fa tu lima ta le lei ata pena na o fai longa ya ma le foi fa longo atu ya ba sa to e fai umana tu solo ila sonna ele fai mo fieli le mele le tu solo ma sa uto e fai me ma pe ala fai lo pe parlo tamai Armela to oficilia to lolian faiale compete fa afiali ni solo ta mama mali nga mai paua io tangata no finau mai na tina lava manai to fa fine ia nai ma lo fa tai foi le tautua me sera o nanga o ia tau te loe au le nei lau tina ki lo lau kala o le kele foi lau faiki o yengi o kama lau kala mo yasun fai o le leo e faingi mea o le kero o le au faiki o ye te ro tama tau fa tai tel se ia la ofisili le ko fa kula pepe e ile tama i tala no fa longo ai le aso o se singa fua i sa vali na sa vali mai ai na o mai lai luma fo ile le ole Maota le fali ile sa ile fo tama i pale mi ma lo fa longi ai fa longo ko fa pe u por fa sala lau ia ole o mai le sa vali ale a onga kolisio tama tuai ale skopa tai mai le fionga ile swafa ia Leaupepe tele ia mai se fo ai la ma de si fa si u le onga sa wikua ia onisi ele ia onga ia ko pa o kinge vai mo e queria ni kamor ko wa onga fa ia vai kinge vai mo e pe ia to mata watu ona ina tina pe to alua e pe to fa na fa ia la to nginga mu pai e le ma wole le na po la sa vali la ve ai fa sa po ai sa
Ai sa folo mai ma tua. Ina ma to sa vali fa tasiala. Ola na. Wale mau mai le mau ve pe sa vealen fa sala. Ola la wo ma tu lo ma to fa mai ya e ma pe ni tamam tene to ya na nga vai bunga na mai I tua. Ya ma na ya te lo. E o fa se ma to sa vali. Ola ma to maftanga skopa New Zealand nei. E to teli. Ai pau ia masalo le atu se fulu ma to na wai atu. Ya ana lang won na le fa ngai ti o tu lang o la wa wai. Le no tau fia su fa pe o sta mo pesita ma sia wa nga na fa ya vai mo. Ya e on mana tua o e o voi o la nga lo vai mo o le ta uli tu malu. Ya foi mo le na no su atu. Io e pole mea ni korisi uma po mea walanga o le tasi lea alango ke vai maunga. E ke le lo mea no mo e tele na su e mei misa mo ya soia. I tine vai maunga. Lala foi na tele no mai misa mo pi sponsor mai ele Yasaki. Io e taimina sponsor mai ele McDonald's. Okay. Lo le Asiata waso io no fui lau. Ora pasi lau. Ta fa solo tu lau si. Ono winga leo se tu vai monga. La le vali voi le ma puatu. La tu langa lo ile o si e e lo tu fo ya yantala. Mea sa solo io no vai. Wai o iri mara pe nga ola New Zealand. Ai o le mai tau wina fo itu langa ile ona le ai ngale na fso tai mai ile ta fa ilo le OCA. E vai ona e to e fa mani no fa mala malama. Ia le fainga tonu pe fa fe fo ona to e entaito le tanganta. E ma fa ona ma waina na ni fa manu yanga mo ai ngai tamitiau. Aftai o tulanga ya tatou laptops iana au mai lalo le o le pokala mel fono. I le whainga pa angal tātou ti a marketing ma le Oceania Career Academy. O lea sa matam whai masiata. Ona ele tele tātou laptops. Whai se awala voi lele. Ina ia alu sa o tātou laptops ia. I a inga o loo mana o mia e whanau. Se device. E whai mai ia lātou mea onga. Tele o tātou o nawe i a inga o lawa i e telefoni. Pe e whai se laptop. Au te loa, iei lava a inga e masalo pena o le tasi telefoni lai wha o ngai whai umai mea onga. Ia ai to lima pe to whata miti. Ia pon le haifo se laptop mantua. O laptop e whengo whina e type. Ma e online mai. Ai o le telefoni, o te leo taimi masalo aina o fontanga ata miti fo i vasenga lem when whatino. E iei lai lato sa wheto tai mai. Ina o ma folfola tu ma siata. O lea e iei tātou laptops. Lena au mai e lima tātou laptops o le tasi lea lana approve mai le fono lena fai e le tātou whailonga lea o le tauvanga solo toi la le la to whale toi e iei lātou na maua mai fiso ta inga e pe o na iai ia le tinaya Miriama Rimoni o lo na alo o lasi vaelua e a onga i le Down Park Primary School. Think le awala le Down Park Road o Iranui. Bristol, Ia, na ian ma nau ta inga masiata. A whaia te whaalongo atu o e leo iei se device o lo mana o mia fo e lo walo ia le fsosoani lea. O na fso ta imai lea sa lea sa vatu fatua lalo a i loa o na iei devices a lau whanau o lo whaonga. Tu mai lava noa se rono winga le lawa mai le numera o se taimi ma fiso taia te mate fio o te foi masiata ta ke asi mate ato asi ma vatu laptop ya ina ia lo ai o lai matua e mana mi ele se su vale po se tu langa ele se fia vai vo se si lo fale ai mate mana ona e foi nei tu langa foi e le nga fele vatu laptop ai atu ele se internet o fali yo me na mate atu mate fia utiloi ina yam fai fona ma mai e to nga ya na il fono ma le osi e fatu vai e o mo laptop lo ave e fa nga tamatitilia ai le se internet o fali e se wala fen mo se so swani o tangata lona lua se Taupea o le sa mai fole tal sanga mai a tesa a so vale o le au mainga o le tausanga tesa o siona nephew o Jairus tia mauele autism e ona mana onga whaapitoa o le alai paule mena o tau fiailua o a onga ia Jairus e masiona tai o Jericho i se a onga ina iam whai ona
ona wa paua ia tulangan mana mel fono pa me ia o ngata metiti ia au te mana wa Asiata mo no tao ia si ia Miriam Rimoni ia tesa so vale ma vanga le on falling mai mana mia tires ia laptop ina ia fai foi ona communicate ma ana ia itulanga of so ta inga olo ye fai male entry na mai a Sophie ali yo ana mo Mikaele a Ken ya onga St John i Otara ya le ufa o me fo numero telephone se tai ma so ta ya tu Asiata ia male tatou entry mulina mo mai mai a J Rina Junior ai ole no ole ngolo na lo vine ula a ele mo mal numero telephone ele mo mai fo ila onga ya ila tola na i utar sanga mai o te mana o lava ia o matu le silova ia so finalize ila tola aveta laptops ia ia mata nga i fo i pu e me sin tato fatata no ila nga fo ila lofa mai o organizations ia pe o le fono mal tato wa nga ka muta le OCA a umia lanta sia tanta o tato tuai a tono la telis famunyanga mo mai a wata to community ma lo fa tai Leaupepe me se fo yo le o nanga e fa tanta la fo ni se tai mi ma e ta wo fo de sil fier ma mano lentulu ia le mo le no fo le yo nei ni fo ta mari pe o fionga Leaupepe ia mo ia le titi saru to sil fier il ta malo ma le tautua ia o le OCA fo wa ta ia o le te fa no longo o le fa yel fa un tanto wa ta ia o le graduation no le al tato o Senior Career Academy le un ka muta le tele na ma pese tu Asiata le na mas o ta ia wila le la manga ye o waini ni alo Samoa le o ngai le la mo wala to certificate level 3 ata ia ya masau ni lo ya nga ia to e nga lu fa kamut alo well qualification le no winga fena lo tu mata se tongi le ya le ngata na Asiata o le to tongi e fa tau me lo si e to se a mataila nga luenga ya mai mo a fayo native ye loani tulanga voi nis famtalanga el tata wa onga le o Senior Career Academy mangeli ya suatu talatu awle ile lamna tongi por graduation fai tal se fully Maota Samoa ya tonu et mau fo i mau Asiata le ma to sei vai o la le yo ka muta la uri o mo mela to wa mayo to mo wela ori palaudia ngo mai pisa ku no mai ia au te lo foi a lango le fale kongo le anko o tau sala ya pe talo mai le na fa mai o ta longa nei anapo le na to fale to no winga la wa ika wo kongi fala le ala wa le manu ya le na au te lo o tu ta o lo le a wa ya te mo tau sala ya pe ta no ta o pe well I'm pretty sure I will be available to support the graduation ali OCA Asiata and sure. Nga tele Asiata. I may say o le tatu tau titilo o le construction industry. O le si le ngaluenga o lo fatupula ia le tele o ngaluenga. Ma o lalo fa momongal malo. Tele tangata Samoa lo ngalulu e tutonu. Pautu langala ye. O tele ele o ia la to qualifications na ia mafai ona nga i lunga tau fai ma si i lunga le tulanga tupe maua ia wae ia na utato i lon ne vai tele ele lava lo fot fa so a matan tele is fa fitau ia ma lo sa ole le ia o telo a wae pela fatita inga to inga la le wa isi alo Samoa tamai tai foi le ia foi o OCA ia au te lo fo i ma e ula na tau whainga malona to mai a tau nuu fo si tūlanga la walunga ia o le a matau tia fo i Samoa i le tūlanga o tātou alo matama whanau tamai tai tua whawhine ia i lea fo i tu ainga si o manga walanga i mo i a ka urkamuka e pe i o se ngaruanga whaatama ia Samoa la vaia a urka milange ia e alu malo to mai ma le tūlanga o e whaonga ai o e le tamai tai tūlanga la walunga o i e ngaruanga lea e se fo ila le tulanga o le antatia mai ai lo fo itama to mai ia ma se matati o le au sia fo ai mai so fa lau tele no le vanoa e fe pe aku lai mai pe fa kon kalaki o le so ko sirsila uva ai le pulo vo le lang monga kamare mai mal foda vo le o le anga ke ro me ka musu ai anga ro pe ia kurikanga ka ia ioi kama voile ngasi o kama isasi o ke vekura ukala a fai ai mo so ngala ke pe ai ka ngaru due kamuko e van kuria ia melhor vai ngaru enga
uma kofe la ofisa nga lu ma vel fala le yo le onga tu langa le aseta o le onga ya mo mai tai pa fa pe o la ni to mai tai o la e fia la to e anga I tono tu langa ya construction management tu langa ya civil pe ona ya civil engineer yo ya la civil fo le tele na o tono planning ma me ai fo I se telo fatino ngo o ngalwenga ya mai le o toi patino fo na ali ia tu langa o le fo I ngalwenga ni tem te le wa matanga nga I me luma te o tamai tai ya ai nga fo ta to vai atu te le tamai tai Samoa o la va pentu la mai le late tono le industry le fine la to company ya o le no ta inga ai fo le yona afa la to panua e au mai to na yo ta to tanga te fingal Malo fa tai. No winga fa pe tu lai mai tu inga manager nei tai over finger wenga opea. O le usuia lui ke afonti lui ke ko li o tai a. Re ma fai fiki ngare manu. E man ko ai usupo io mai se fatta le vave mara wadi. Io le. Ia no le tanto taimia me se fo yo le fatara no ngolo so mai. Ia la fotu lo fionga Leaupepe taurunga mai. Ni sio vaenga wa fo le silfia. Ia le unanga na fa mai le tanto fatara no ngale vanga le fiafi. O le tato Oceania Career Academy a fai o le te fia le star le tato wa onga lea ona a mata le lato semester lona lua. Ia Iulai. Ia fai ona sua tu tai au le Maota Samoa. O ina fai ona mau ai fo 11 no inisio lato e fatata no ai tu langa so no ai va velo wanga I lunga le tato website oca.nz ya e fango fia fatu muino le form le naina ya va veona le star ya lo swafa o tato digital tai au e fai tato se I masani as for really se fulu tato fai longa lua se lauta la cash se ina fo il tato pokalamil tai au malu tai au ya male tau sala ya Janine ya fa pe foi le sunga le ya tavai ya mau foi le 11 noa ya e mai tato result e fa sala watu le tato BluTV pa tau top up luas futa la pesiliatu la fola vai oe bili numero over se lauto fa lo to le fatino o le la foi no top up na mau le lo ava no tono tato sei ai lo tango pu ele ato top up la fole messenger to ai nge Samoa e le lo la pe va fena mo la entry ona la fatino Samoa e tau na fatino atu New Zealand nei o le se wala tanga va ai anga isa o lunga le website digisalinternational.com fa ngala visa card pola mastercard la foi lo top up ia pola internet banking fa ngofio na mato mo la entry ia pe fa ngale to click specific or remit o le tautua le ria fa pena fo le MoneyGram online ma le Western Union online ya ai la fo se le ni Samoa o fo lo av no e tono tato seila lo se la tala tono le stupitele ya Asiata ai ma lo tato ya le tau le lava vaso ya atono la so fa tau o le vaiaso ya male masalo le vaenga muli lava sa tamole atu faftaitele lava tato BluTV foi ya ono tele o tato live sa fatino ya tato fa mo le ngata tato 7s mansamo 7s ya manisipo kala me leva ya so matu yo mpa ona mata mai ni si lengo tau ale lava sa furu se yo faftaitele ya pe ala kapo ila fokia o a se fa monianga mole au nanga le fionga le pepe me se fo yo le tato community e ona tato lo le malolonga e a foto ai mai tato fatara fai un ne fiafi. Look, it's always a pleasure having you on the show. We absolutely love your dedication and your love and your passion for our community. Oka ngenga luenga ke lewa e whaia for our community, especially this initiative that you've put together with the Academy. A wā i le tatou whānau, because it's true. Our community, they are struggling in this area, so it is an amazing initiative that you have helped bring forward, because it's helping our community for a better future for a wā i tatou whānau at school. Thank you so much. Love having you. We love your support. Wish you all the best and
Taupea, ele se tangoro. Vatu sa tu si le whaftai te lewa. Le a whaina, whaftai fo, love being on the show. Manuia te fo tapu inga Samoa nefiaf. Malo whaftai, ta totu malolonga, foi mai, whawhelo, il komiti ila tau sa tapera ina le se tuto tasi o Samoa i New Zealand nei, ngante leo le mafutanga whongfofoutua, pea foi mai. Hi, my name is Sora and I'm from South Auckland, Manukau. I attended Auckland Girls Grammar and now I am here at OCA. My dream is to help Pacific Islanders build affordable homes. I came across OCA on Facebook and I saw that it was more hands-on. Now I'm here, gained a lot of knowledge, gained experience on schools. Something I was amazed about was the floor plan. Once you build and then you look back at the plan makes sense. So that's something I learned from OCA was how to read plans. The reason why I love Talofa voucher is easy. It's super easy, it's convenient, and you can basically order anything online for Samoa. A whaia te mo mia o loa mai Samoa, ma nisi o atu moto le Pasifika e peo fiti matonga. E na o le tasi lava le maketi te mo mia, le Tasi Market. Tasi Market, e le ngata I fua whatoanga, e maua fo'i ia te ma isi me tau mawha mai le moana. E pea ona uwhai atu, e te maua uma o loa mai atu moto le Pasifika. O le talo le te sila mai ai, numero tasi lea o loa sa palai mai le atu o fiti. Kako karongi ue fo'i ia soi. Maua fo'i le umala mai tonga. E le ngata I lea, mo I lātou e fia le tātou tama o le whae. E te maua uma lava I Tasi Market. A whawhetu langa o whaalawe. E sa o le lei, e maua tātou pusa pisupo. Tu ainga le lei ia leo le pama. Le ngata fo'i lea, maua pusa moa, I so tu ainga sizes. Whape fo'i la kako pusa siu pipi. Panse mai ngar ka pusa siu ngar whapule mole. Tai. Tama ia mo whara, la ver ngata fo'i leo pusa pepe, I le Tasi Market. E maua fo'i ipu mo whaalawe, in bulk, I le Tasi Market. Ia le nasa moa. A mai ala o na whai umalau whaatau I nei le o nanga le Tasi Market. Aua nei e tu muli, ai alo whai nei o tātou ai ngai sa moa o le whea ngai markoviti. E iai fo I le lātou o nanga ua tā ua le MoneyGram. E lafo ai tupe mo ai ngai sa moa e le ngata o nisi o atu moto le Pasifika. E tasi lavare no whanga I te whai ai tūranga uma nei. Le Tasi Market, whale o loi Massey Road I West Auckland, a le ngata I Leaupepe I South Auckland. Can you be my wife? O le tautua ma le auaunanga o le Maota Samoa Service Station nei tuanai matu. Mātou te utuina lau sā ma le tele leo nisi matu auaunanga ese. Ai le ngata fo I lea, mātou te siakiina fo I lau tāwale. Mātou te sapalaia fo I swahuu mo lau tāwale. A whai fo I o vai pa o lau sā, a wala te popole. Mātou te sapalaia fo I ea mo lau tāwale. Mo lau nofo silafia, mua, ta pē lau tāwale pe autu. Lua, ta pē lau telefoni I le taimi e utu ina I lau tāwale. Mana tua foi, e matua I whaasa ina le tau mawhatapa aina foanga whape nei. Wa iai foi au nanga I lunga o le Pacific 40, e whaatau ina ai le Talofa voucher. Maota Samoa, o le Maota mo Samoa uma. Mātou te fia e au na pia mo o Samoa, whawhetai le fio mai, we'll see you again, and God bless. O te toi o Folasa ma toi whawhira e atu I le toi whaua wina o le polokalame. O le Tautai ia ama le maloa me se fo I o le tātou o unanga le BluTV, le neivanga o le fiafi. Le aua mai atu le tātou whaataranonga ma le fionga I le to o le manino, le fionga fo Leaupepe Talai Lene, ia Junior Talai Lene,
sui fo yo le titi sao la ngata le Oceania Career Academy o tu fi fa ilo antu ma fa fi le antu le ma fa tasi ya ma le to fa le swafa le to fa le vai malai ya Asiata fale au lautoa la vea e vili ya ilo ngole proclame ele ngata o yo le sui ta yo le fono fo tua Samoa i Auckland i Aotearoa ia au ia fo'i sa fai masui taitai o le tātou komiti lea sa pale whengai ia ma le sise ngā fua Aotearoa nei po Auckland i New Zealand nei lena te antu i lea songa fua ia me se fo'i le lantou ofisa mamalu ma le tūlanga o lo iai e o fo lofa ma whaatalofa atu whaafila i atu lungo le tāporo kalame i le neivanga fo'i o le awhiawhi lau tō whare swafa ia talofa lau ko whaasiaka ko fal vai malai le mangingo maka le vai nanga koru ka ko pai pai ranga o pai makua ke ro pai ma siaka lauri pa ka fo ile ia ka fa ko kasio Samoa un ka fa koru kala le lei ia fa pe fo le malo mele kungu ia a misia e o lo ma o meringi po kala meringi vai ngala malo soifua malo ko lilo mai ave la ko fasiak ia da te tau fai Vaetolo fai langa le leo le tanto matai sili le langi ia me se fo yo le Taupea mai o le tau komiti mamalu o nisi sa fuafua e maliu mai mafio mai foi ia o leo feto mai ona so tai mai o lo ia lava se maliu o lo ia te loa po le tua leo le malo po su yo le fono le talenga ya Vaetolo le Vaetolo ia lai pale fianga i manisi o mai lava le taimile nei le ifa mai aina le tulanga le ala le ia mo le silfian mamalu le tele le tru e tatele yo fo inisio tulanga ya ona fa manino ma fa fisiringi fo ise finangalo o lo fionga ma le tau komiti fa futua ma na yero la e yo no ke vai ko le on mantua i lo pe lo e manuia lo ono sfulu tau sanga sa mo tu to tasi o pe ka unga kali ko ko nginga ma le tulanga le okay unga e fa e ivasela o Oinga ka ko ya siaka le nga o kungu polar ka unka ai fa manga ya la ngor ko miki le kungu e do se ko miki an mar ka kungu ko miki le kungu e se ko miki or paipa ma ne fa fa ma wa samo e or fusi ho ya wa si se mai e ole tua fa le ko ya va ka ngai ka unga diamond jubilee of Samoa jubilee diamond ya ka le ka mangi ya e fa fefenga maua soka suki fa pe na o toa sai komiti ma faiona la e ina le mana yel toni o tau e fa so logo le ki se foi a fere con le waki amaga con un sta longa kolu o fade so sesi so Samoa la way uma foringo me paro me fer con yero e le fa sases to telenisio ila to sa fesili ni ile lanu le to ninga ile aso a fa mai ni si ia pia se komiki el fast ia fa mai si pe se komiki e mo faina sa no i lanu wa lu to ba to le anto ma ye lanu e to lu le tato to no o le mo le mo na ma le pai pai le lanu le fu mo pai tang moang mo or koko yesu or pai o le lanu o ma malam ia ma le lanu moang o le lanu o file mu o ka sa oro la no wingala o le lanu tu fatasi Samoa le o se lanu ni fainga pati le se lanu o fast ia wala i le mona le to i ma tu langole ma lo va tai fo il fatto fala inga ia na to le lao le nei ni sio vaenga me se le fa malo mai le pa io le komiti le fono tua me se foi o sa to ai filo le komiti o le tapenanga ia faiona la fole ma wole manole nei ia ti sa no inicio vaenga ia me se foi ni se o tulanga te tau na fa manino awa wa kele la foi ele ngata la tu antu o me le sa fai le komiti ma tapenanga ia ele asala foi se faiva ma se ma wi foi fai tionga mani se tulanga ala votula manolo to farso ia va kai siaka Leian moko le pa o mangingo o le komiki ia o le kufa ka singa o fo kua ma le fionga le konsula ma no ofisa
e sanga lua vakasi e le fionga la sunga le parikele la fula peo ta vea maka ika i o komiki kai fongo au sui ai pela ukusi le fionga ia le asi o kama ika i maringanga i fomonga ia ke ukuper ko fa ia vai man malo ia ma e ko se fulu fikur komiki ele se komiki ko kel al kapenganga ele la kikir kapenganga pengo asi sila ia i sabali e mo fast full sabali al fa i pu o fa i ko kongu kapenganga ma ele ila kikir lor komiki i kapenganga al fa mo ke le mama e ora mango se kemika o aku le lo loko lo si a le langa lo kapevo le fionga sung le fionga Leaupepe o stawa so fai malo makumua o ya o ai uma kama fa nga o sa mo lo fai bisingisi le la ko sao le nga kapenga va ka singi fa mo o le mea ka u al komiki fa kai le ko o ka u la o fa mo nga ka u fa ka nguinga ya o ka ko felo ai mar ka mai kai pa mia nga ma o lunga le se meng fa le kong me ka mafa ya ngala va le lima vai ya sa family inga le voi saka ko ya siaka na mawar karinga su vala ulia fa alo ya saka penga foi fa inga fa fo mor ko kele me ia o ma o lungo ya vai ke minge foi man kala fera foi mai ka voisi wa upu fa sa mo va e ma ka e fa lele ele leila le ma ka me nga ma kau nga ka u ar fa samo le nga le upu nga ma kau me le lei ma me ya ki nga e lu nga mai kau ma sei kau mai se vai o mai le fau ku nga se me le lei a fai kau ma sei lo se o se nga le ka fe nga ya bo maka vo mai le nga ma la nga nga bo ba ye le iti live ya ma sa nga vo ya iti yao ya makulanga yao ale na fam kala ko kiu kol mele o ka fai nenga lai mai le ka yao nga ka felo ka 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 le lima o felo ai malo siapo ki ngare kimu malo ko o malo fu en ka felo ya se ka nga ki si fier ka yao po ngare ku u a fie mele le ku la lo ko o malo fu so fu ka la pisi fafo va ai fa le ainga o ka kuaranga o asiaka exia fia o ka kongu ango ngoforo sa pa ke asiaka kala ile kango se mesa ya feo nga exia fia feo le la kaua ai mai lo fa ka kua mo sa mo au kilo langi o kilo ngir ka ya o fa fonga mai le la langi ya langa o le uso po la uli msak pa ke sa le sa fai ka foi o la fa ka nga kui eu pui o la fo mai ya mama ser mama lo ko ka ngo foi la ngo po la uli msak pa ke o le uso ya maungi ngaro ya nga mau o me asa ele nga po la uli o nga le o me asa ka o me asa fa kas ke mi nga o ku mo la pule fa ku mo so ai nga le uso ngai mangu fa o ya mor fa fonga oi foi ngisi o la ko fai ka winga se de ku ala sir fang le se me ka se fia i lo fia ka ku chaka mali me le fa ko fa ya ngai me pa le vai ngai me le von ka ku ke le mali ka ku o me manga o kong o la ku ava fa ya pa wa pe ska ya ku le ngi va ngo ka ngo me fa lo malo fa'avitai o le tulaga o le tofasa sa'a e mese fo'i ia o le fa'ua e fa'amanino nisi o vaega e mese fo'i e moni au ia e usu ta'ai talanoa ua luma tagisa i figo ta'e malamagia i tuagalu ia e mese fo'i o nei vaitau ia ua tele le mau live e mafai ona ta'aina ai le maimoa ma le silasila a le to'atele ae o le upu tāua i tuantu o nei mea uma i le matou foi va'ava'ai o le mea na e faia e le mafai ona fai e lesi o le soifuanga fo ile nei mai se fo yo le mai tau atu ia e faingo fia no mai tiro i se vaenga i titi se vaenga ele de tauna ai ua a faina anto ai le tulanga o le tautua sa fatino monia o ke kaungo ki o le farisa mo ile imana malama wa leva na fe o so fa ile to faris wa fa poli tamama tua ia mala e le malu rupa le timunga
ono le loto fia tautua ma le tūlanga e whaingo fia foi lao na malama le tangata sa iai Andi. sa no foi au tafa ia sa iai le fale Samoa e whainga tante le na malama iai le e le iai ia ona mātou foi le whaitau wai le aso peitai o nisi foi o vaenga i le whaitau wala tunu au foi ono o whafisili ei so fina ngalo ile whaongaina leo le tūlanga o whaiva lea whaasa le lesi Tasi lea vaenga na tele na ia wa share solo le to tele. Ala fu tau tilo e pe ke le ko ringa share le fast. E pe tele na share ma faiti o lava le ilanto o avela lanto lango le fast le to na male la ina le tu foi. O no tu le foi la lango le ne vai tau le soifuanga. Ai pe solo mo mai le fela fo ai solo e to tele la vo supporters al fast. Ma fisilingia lo faia fu o ia faiva. Fa sale les. E le oni mea e te tauna e whaia i la tauna whai tau mo le sirisila. Me whai ona e sau noa i le vanga lea na whare swafa. Al ka ua i al mene ua sa ngoe a siak. Langa o sale lesi, o kofinga wa laso e melangi o kakao pou. E au ngā ua e malamalam mai le au le malamalam. Inga ua o re kaimi ua malie wa lasi o lea e a salma singa papa. Nga whaelo leo langa mawaenga, sama lesi, ia o mai, o lao mea alo whai a o lua. Ngā le lua ka ulanga, ke lua ka umamawhai. O pinge ele mea le mai le whapikoa fo, a le ai a se sausa lesi so se Samoa, fia kau kua mo le kungu e kanga. Lisi mea la sai. Sa whai vai wha ilo ai, o le kupu le mea lau a fia mai. Mali. O le winga sa au ngā mea le, o le kaulanga wha sale. O le kaulanga e alanga, o le papa. Ar kenge ka whai whaale ukula. O fia me. O le ausole o moe leo ima manonga uso. E whangangau mai a siaka ia moe leo. E whangangau mai ia fia me a kawakele. Le ausole ko o lua. Inga ia mangingo. O inga ma fia me o le suri ka usale valas. O le kenge sa ngofo leo moenga. Ainga si i mai e whaapiko e ainga sa waalasi. O ainga o le waalasi so a e malelangi de winga. Nana anga si i mai e. Mai a e kanga. Nanga meang ko kofi a siaka o rangkau poung kofi a. Ea, lea wale e whai a sesi. E whai a siaka. E tāua. Lolo winga la e lilifa i le tūle o le malamalama. Le malamalama. O tele o ilantou. O le malamalama. O le sifesili i lo mawhauwhau. Ina ua o tau whai tau atu le whaasiani si fo i lantou. Whapea mai. Ka kia mai pēr mea sa le lesi ia sa le lesi. Ia ai ale ai langi sa le lesi. O le ua tau au fia tupu o yo le a whailo iai. O yo le ala to whamana. Ale ilo langi sa le lesi. O kari fia saore. O nga whailoa le e suli o wa laso e malangi o asiaka. O kau pou asiaka. O kari nga sa moa. Malo whaavitai. O le si vaenga o te fia fisiringia le tūlanga whaeta whai lau tō whale swafa. Ia, o nisi o whaitionga o whaapea mai ia. O le waku lumo o le panmia. Ia, o le wapei wa fo i le wasau pito mai lumo o le fionga te maitai panmia. Whaina e tau whaamanino le tūlanga lea i tūlanga o ta whai e me se fo i lantou te ta whai ina ma pola puipuina le e tanga o tupu o Samoa. Anga whaapea o ke aru ka whai mea sa se e lalo o ke kū mai kua. Mali. A le wa pia mai wa ku lunga stage. Onga o ku le lalo le foloa. A lo ke ku lalo le foloa. A le ki e mai lunga e lo ele mama le vai ngo fai si uso le ma ko lu ko filau. Tiuna alu e ku mai ku ma le fu. O le o ke ku lalo mo ngisi ele ila kala mai il malaya ele. Ma ko samo. O lalo ngo ku ai. A ki e lunga mea le stage. Le sa fio el banemia. La kala fea unga mamalu ai. Anga whape o le se eira o ke alu e ngai mai kua. Inga i mangingo kupulanga. Malo. Whaavitai. Roro inga la e le lava se tūlanga wha le tonu ia e meise o le tūlanga. O le umianga le sa ia i o le whimalamalama. O le malamalama ina ia whaitau tutusa ia le sila whangamare mai moa marula tunu. E meise o le tūlanga o le sa whatati ai le porokalama. E le se whaife au e whawhekai mai. Asiaka. Malo o le vai malai fa ia o ku mo ngo ia ngaruanga ka le lea. Ar pi ia ri o ai la o fai kio. E o power so fonga re ka ko ke a malama le mukuka e ke lo foi fai lu. Malo. Fa filtai o mai la o te fia visilingia le tūlanga
I le vaenga le fo ua tala noa ina i le tele o penga whaasalalau e me se fo i o le tūlanga na ia i le fua. Ia, e mawhaina e sau noa i le tūlanga Asiata le whaale tonu sai ai. Ia, e whaamata mawhai ona o whaapea o se whaale tonu tau le komiti le alu i lunga o le fua. O ai le tau lava komiti sai o ai e te tau ona au mai se whaamani nonga o le tūlanga le au le afuse mea na tupu. O le kule a siaka maalia sanguanga. E le kua inga le komiki le kule, o le mea kaur konsula malonga ofisa. E le aise si o mako mwhainkango fua. E o ai le asolea, markapenga. La asa e le ofisa o konsula, sa kaunga lau si akia mai la sas, ko ngai e songa fua, le si vai aso. A o komiki, e le o la e ai o le mako kai. E o ai lunga le ofisa o konsula, mau ke le o ye, ngarke unga lalo le ho, ngakai. Mar si fia la sa mo nge kua I ar komiki ele o ye awe mo ke le sia on me pakingo anga ar konsula ke lo fa fola kua I ar konsula pe fa kamala ya pule o ko fam singonga ai ol komiki e mamar komiki man man malo no winga se o le tūlanga lo winga lo saunanga e le o se me foi le a me e ya te o tour komiti le control o le mele o me ala vai e patino le mfale Samoa o loo ile au whainga ruenga fo i ar konsula. Ea, en te tau na whaini nei practice matulanga wha pena ma vaenga ile. Ea, au le si vaenga wa utilo au iei. Pe ua le lifa lava le sila le toa tele ma le whaitau. Ina o le fua wa le sisi ilunga. Ea fua fo iei. Ia ua umale aso mua lenga sisi ele fua sa moa. Ai pe ua toe sau lava si tamai ila utilo. Ua fai ma vaenga fo ilele mfano fatu saina tulo ufafunga maua Samoa pe kilo isi o le lango le ua fale anga le suau ia ai se fo ile faita ua nisi e ai fo inisi no o tala no mo ofisiri sili ai tulanga walanga le sa o ia o famu moi e fa mai ais e ai fo fuanga fa pe ani so kone sula wa mo watu mo watu sa i fo la tu manatu fo ile te tawuna to se fo ai to no ni usila nisi watu ia ila la pia o va ai Simon Potoi le sa ia fato fala inga lea e taua ona usu malangi le vi ia e pio se o se tasi ile na il fainga malo lo ia nei mano no foi o le toi mai toi tau sisi fo uio lea e fai tau se tu ila ma ape ia o le lawa lunga la vo me o le sila ina ia sila se me le mo lea so Asiata Ore ngo iai mango foi ngoro ke me fo usavali o ala o kiu ke o ka fai foi ka kai ngo vai ai ngo foi fu ang silanga ngumi ko ai lalo ya ula pe ngo fa ko fa malu ba fa ngo mar kong sura malong ofisa fa kamala akamala a mene wa me nga foi lo ko sa ngo mene wa ma ko besiet ngo vo ko pokoi ngang kafia denga bi nga sango ma ku le pa mai Samoa e kele ia la ku faingi si Singapore nga kono ma singa e bese nga wa ia fu ka ofil fu mali al mele al mo la ka nga le fa per ka ngia nga le accident o sa ro ko ia fa pose ia ele se me fo foinga ele i fo foinga bo umia wa e fiwa ka fa ko la ve ko kongu ba danga ku yep o le tūlanga le nā le sai le fua. O le asau langona overall, o le sa sau noa le whionga tamaita i pāle mia. Na umma lo le taimi lea u whaatala noa. Maua le wano te whaatala noa i na mau te tau tino atu. E le i taitai na popole le i sila fia fo i le tamaita i pāle mia nei tūlanga. Le eve vesi solo ai. Na pau le la ualunga o lana whaafitai na whaaleo. Whaafitai te le Asiata i a Samoa iau te roa mesi au kilani whaapea le komiti. Le official consula mo le nei fa mo wa faiva e sero pe o pu ia sau no ele fa ngata mai tai pane mi e ale la ile lo mai ele pane mi o le isi lan to ia na sila e se foi le lan to vai ya voi la le ko nga kala le ke fa ko ia siaka e se ale ma ka o la ma ku pe pane mi se ma ka o ka vai e le ma ka ma sei e le ma ka ma malu wa ma malu ngalo umanga me wa faul ka ngaka ele mangele fa ili pu o leo ngi usila ko nginga ngi usila a Samoa leo ku wa ia Samoa ma Samoa ko
Ele si o kilo ngā mea. O mea nā ngā. A kae mai ka ngaka. O kaka vai vai. O kaka vai vai. Kae mai mea o ngā kulou are ngā nganga. Ao mai mea o ngā. A ngai mea ngā aru ka ukua. Ngā mako iai raru o whiu a ka mawhai aranga. Ele whaikoa ka whia le pese. Ele a saka kaulanga au le whailoa fua. Ele ura si le whia le panemia. Ia le rapo inge u whailoa mai fua. Ka maa i mea ele whailoa mangi mea le lei. Ele tamai sau noanga I lau fo I mai tau peise tamai palo mali le fionga I le sau whapito. Ia e fo le whai tau are to tele. Wala tau te kinga whapea. Ia nane rau makua o kengia le panemia. Ele tamai la fonga le fionga tamai tai panemia na pei an tama whai atu I lau tu lai fo e mai sora kau wha leonga o lau sa le lesi wale. Vai le koe practicing a lau sa le lesi. Ele va bem mai ia o me fo Asiata me fo le mo el fai ele ser fai volis o le ala o taking no vai tunga I lau tu sa o e no ma sautali ai o le asa o taking ma lau aveina o le sau nanga le tamai tai pale mi ele tai o lau fa longo pa makai kau kua o le fa pe mai lau fa longo pa fa ko fa makala ma lo kau kua siaka ma lo kau kua ma fai mai sa mo lau kau kua le cha pipi ren kofie o kulepa fa kua ingar polisi le tourism o la ko fia fo ke fo kua ingar pul vai ale ma sa mo ele consula wala fa fonga mai ala uli sa mo ma wala va ingole ho pero va ingar kurisi e mama ye so ngang ko si le mai le pau palungia ko la ungi o me ngang fai mar ko miki fu aro mai das ko ngai ya nak papenga na so ngai ngal ko se fulu luang kapenga ya o me ngai ke ka uai sa me ngai fai ole si va nga no vai tunga ile ole tasi va nga no utililo au na ua fai atu le tala mali ele ale fionga tamai tai pale mia ya wala nga ole na se pe no fai atu se va ai mai au fai tau mai le mata mai video se le fule va ai ma tau sai tu tono le fale sa mo no utililo fo iai e pe se so tanga va mala lanta e pe ma fai e nga chou mai le lo matua ya e lau to fa fo I matulanga fa pena ele nga malai ma ko fia me mala uli sa ma ko cha pipi den ko fia ya o ko le ma o ke ka o ku alo nga nga fai mai la so nga fu ka de lua va so foi le campai fai ma ko fai pesi o fia me ai se e maranga ma fala nga ki sa ku mercela nungal ma ko vai ya so ako o levan mafukanga wanga sila fia la ko ku mali da vo nga sua mai ai ke la ngonga fia ya fa la ya no fia ke le ko ku ninga ke le la ngonga le sua fa ku na o ke la ngonga sua fa ku ma lo fa tai ia ini si va nga te mana fa mai le ma o foi leva no mo le fa tai tele ia mai le ko committee era nga te foi le fo to ma ni so tu lang o le fa o pe le fa fo ma wa samo ya le si me asiaka ngale ngang fa kai nga ka fo ko le BluTV man nga luenga sa sulu mai fo ka fa la wi loa nga luenga sa ku ka longo ya le nga fa kai abe u masui konsula masunga pari kele man makomik e u fa ka ape ale fu si le fa ma lo la ngonga ya mar komiki sa fa nga luenga fa kasi kala o fa nga luenga pa ia le ko le fongo so fa kasi o kilangi male lava loa e kare sia malo lo ko pulele so se bisingisi te kangaka ko kasi nga ma au ma mila sia e lilo le mako kala ale se me o lilo se fanga ki le ko moli aku mako wala fa anga male fa kai kele wai u male manguia fa ma saka ole mesile ka ko avela ia ma avela bi inga ile ko fa kai ai lo fangia le ko o ko fai varo fi au fi lava o anga ia e fa manguia le ko de asaka foi a musuia le al ka ko komiki me la ko fa kai kele o mako wa bangoa e o kai mi fa bangoa inga ya wa lava ka lo lo inga le ko ale oi uma lo me ya me la nga fa lo fa kai ya ma lo va dai ya mana tu fo io le tu langa le na fa mo mo le ni va ngole fi o le fu fa fonga sa mo le to pito la au pe no fa ya tu ia ele o nga ona fitongi ai fa so yo tua o ia me se fo yo na no fo I matenga le tu langa fo ia wale va no fo ai
Ai o le upu tāua ma le upu wha ama mawhafo I pei o na tanoa le tō whae ni swafa po le tamama tō nei. O le upu leo le tautua. E whainga tā ia o na compete le meo le whaitio ma le mo le meo le o langa tautua. E ia le isi tanganta wae o le upu fo o te whaafitai e le whape fo I tau whai atu tau na male lai no le tūlanga I le suafa mo mani so tanga I le o le upu monia o la fo I le whaafitai nisi o tamari e teipe o le tō whae le vai malai o le soifua wafu o sina o pula langoto a o le tautua o la lava I lunga I le tūlanga la lawa lunga ma le malosi e mamalu fo ia tūlanga o wha moe o lo ia ilan tau mantutua ia whaafitai tele mo mori wha malo e lau tō wha meso le tau komiti ia le fionga fo I le konesula upu ai masania I le atoa ni ai se vaa o le tautai e le fo I se whai vai asa ma se mau ia ai manatu fo a u fua I wha manatuino sisi ngā fua talu no o iai au te roa ma mea no tamata mo ta whaitau mai iai e whaiva ese ai ale wha moe lea. Mani. E laua lunga ese ai lafa. Sini o nei mea uma. Au foi leo sisi ngā fua whatu lau foi nisi o pitonu manisi o atunu sa whaia lan tau wha moe. Ai paua leo le wha moe nā fio mai ila fionga le tamatai pāle mia. Ai o ina foi esi le fia i ono o iai le lango a me se foi o le whaatua whala inga ilan tau I tuantua me se ona tau komiti. Whaafteitele ave au foi nei muta mangau sia fua le ngana fia tautua ma tūlanga I lau tau whaare suafa. Ai me se foi o fua ngā lualu mamao le whainga malo me se sio tātou watunu. E au au ke loa whapea uia I o lau tau whaare la kofi konsula. Le whainga pua I kofi. Ia, e wanga voi lau koe ape mea siaka. Ia kako fongo fo kua le songa fua le limar kako fongo ia pi ngaki restaurant I o tau. O le mafu anga le fongo lea. Ia ora kako kalangoa ia war kako kauma vaenga ma le fionga le konsula. Ka mole kako komiki. Oi foi se sa moa. O kamali I ma faila aunga e o lava ia manga maunga whapai. E kakala, or kako fongo e kakala la seka se kala kua or kako fongo de or kako fa soa kausa I se kaimi kako fa ma vai marka konsula mar falo malo fa vitai ia na utu na to foi me fai lo e lungo le tanto por kalame komiti fo tua me so Samoa yo na tafa de tele ia e le ma fai fo yo na ano lau sa I ma lau to lalo e pe a fainga o lo ku lalo ngofo ia a fai te to lalo ma e a fio ia matala ia fa leo ia ma pipat ma vea o si tangata ai filo fufuanga ia te lo fo yo le la lunga le o vanga o ta lunga mar programa le vanga le viafi la fo fonga va tele si tua e me se fo se la fonga ia ma lu le fa no pe fo na tau fa popula e le se nganga I se tilo ma sei mani tulanga e to e tau le pua malafo peita ia o mo fo le la e fio mai le tamane e me se fo so yo le lanto committee ia te tau fo yo na fa manino e o ke wai o lai lo tole sau no anga sunga la o le mali to e feiso ia ata no fo ia isa tatali e fai to ia na pe ia ia mo I me umala o to ina ia tau no fo yo no to si le fia mamanino ia na va tu le fai la o e fa auto tanga poto mala o e fai unga a o sindo me uma e mo le tanto no fo le male no fo fa al fani tau runga mal programe tato fila ila so tau te mi la vetasi bro le fia fi lo fa tele tu fa so fo ina. The reason why I love Talofa voucher is easy. It's super easy, it's convenient, and you can basically order anything online for Samoa on your phone and really right here from my couch. It's that easy. You just go to www.pacific40.com and then you select from a variety of services that's available on Pacific 40. You can even select a shop that's close to your village. So if you're looking for a way to help your ainga in Samoa, this is the perfect way. Pacific 40 Talofa voucher. For you, for me, for Samoa. O le tautua ma le auaunanga o le Maota Samoa Service Station nei tuanai matu. Mātou te utuina lau sā ma le tele o nisi matu auaunanga ese.
Ai le ngata fo i lea, mātou te siaki ina fo i Lauta Vale. Mātou, te sapala ia fo i swa uu mo Lauta Vale. A whai fo i o vai pa o lausa, a wala te popole. Mātou, te sapala ia fo i ea mo Lauta Vale. Mo lau nofo sila fia, mua, ta pē Lauta Vale pe autu. Lua, ta pē lau telefoni i le taimi utu ina i Lauta Vale. Mana tua foi, e matua i whaasa ina le tau mawhatapa a ino foanga whape nei. Wa iai foi au nanga i lunga o le Pacific 40, e whaatau ina ai le Talofa voucher. Maota Samoa, o le Maota mo Samoa uma. Mātou te fia e au na pia mo o e Samoa, whawhetai le awhio mai, we'll see you again, and God bless. A whaia te mo mia o loa mai Samoa, ma nisi o atu moto o le Pasifika e peo fiti matonga. E na o le Tasi lava le maketi te mo mia, le Tasi Market. Tasi Market, e le ngata i fua whatoanga, e maua fo i ia te ma isi me tau mawha mai le moana. E peo na uwhai atu, e te maua uma o loa mai atu moto o le Pasifika. O le talo le te sila mai ai, numero Tasi lea o loa sa palai mai le atu o fiti. Kako karongi ue fo ia yaso ia. Maua foi le umala mai tonga. E le ngata i lea, mo i lātou e fia le tātou tama o le whai. E te maua umala mai Tasi Market. Ai whawhetu langa o whaalawelawe? E sa o le lei, e maua tātou pusa pi supo. Tu ainga le lei ia leo le pama. Le ngata foi lea, maua pusa moa, i so si tu ainga sizes. Whapea foi la kako pusa siu pipi. Anse mai ngar ka pusa siu ngar whamule mole. Tai. Tama ia mo whara, la vergata foi leo pusa pepe i le Tasi Market. E maua fo i ipu mo whaalawelawe, in bulk, i le Tasi Market. Ia le nasa moa, a mai ala o na whai umalau whaatau i nei le o danga le Tasi Market. Aua nei e tu muli, ai alofa i nei o tātou ai ngai Samoa o le whea ngai markoviti. E iai fo i le lātou o danga ua tā ua le MoneyGram. E lafo ai tupe mo ai ngai Samoa e le ngata o nisi o atu moto le Pasifika. E tasi lava no fuanga i te whai ai tūranga uma nei. Le Tasi Market, whale o loi Massey Road i West Auckland, a le ngata i Leaupepe i South Auckland. Can you be my wife? It's always a joy to cross over live to our representative in Samoa. Ia Talofa atu va ai na Folasa. Pena Bluwave TV ia inai sila malo lava le on sai malo foi le tautai ia lo manuia ma tau Samoa pea lo manuia ia au le foi ma tau nei Samoa ia lo au le foi tanga ta fewai ia fa pena foi ia i le tulanga lo iai ia tatou lau fanua ma tau fiela me mata fatu mawina le au le lei o Samoa. Ia peiwhai o nei lunga le tātou moto hoi le tātou STA, Beautiful Samoa. Ia la wala e Beautiful a Samoa. Ia le foi e Beautiful fo iau le tangata ma peiwhai o nei sila mai ma titilo atu foi. Ia le tūlanga lawana lo iai le tātou tunu pea pata o le tūlanga lo iai le tātou tau. Ia o le lefa mai le office o le baai tau. Ia o nei sabili fo ia o lo o lunga lava le tātou tunu. Patasi manai iao, ia manai timunga foi, ia inisio taimi. O le vela o Samoa, ia e ele taimi ua malulu, i ele taimi ua vela. Ia e tau whaalongolongo atu ai leisi taimi, ia misa taimi o la fiafi. Pia tau whaalongo ina foi lele pese timu. Aisa lea kau sau ia Samoa, ia tau sia ia. Ia sau sename whapena i Samoa, ia e tautonolo manuia foi oe pea, maisa tātou timi na i New Zealand. Yes, we are very well. Masalo le tutimunga aisale lewa tawa fiaku ngai Samoa. Masalo le mele nga faya ina ile aule ale blues anga po. I'm sure everyone is very upset, but congratulations to Queensland. Yeah, and Masalo, we are very well. We had the honor of meeting for the very first time Honourable Prime Minister, Honourable Fiemena Mataafa. So it's been a very busy week here in New Zealand.
And also, whawhetai lava to yourself, for the beautiful live yesterday. And you're right, it's actually really nice to see our beautiful Samoa while we all wait. What is it? STA always say, beautiful anticipation. So we cannot wait for the borders to open so that we can all flood Samoa again, so we can see the beautiful Samoa once again. Whaamole lava, nei updates nga from Samoa, from your end. Whaamole. Okay, whātai lava pēr. Ia Aotearoa, whātai o nawhia, le saere tātou live na. Ia pēna tau tiro mai lai tu atu me sa whaima live na. Ia alana matua whai mlau whai ia niso tātou hotels. Ia o le ua, I think o le ua almost 2 years, almost 3 years. Talu ona tapuni nei hotels. Ia I lava nisi nei hotels. Ia ua tapuni lava ia o le tūlanga o le mwhaina toi operate. Ia tamila nei nisi hotel. Ia laua matana toi anga I tātou banks. Whapenam toi whai mania la ko loans toi maintain ai whai ia tūlanga foile le o maintenance work fo ia toi whaale le ia le tātou I le tūlanga lava lo ia tātou I le saununi atu mo le tatalaino tātou borders I the next 2 months le maha moe masina o kuso le tausanga le nei but nei updates ia o le nei fo ia so pea Ia o lo fanga solo ia mele tau le talo mua nei Samoa ia o me tau o talo mua ia whaalinga fo ia mo tātou farmers ia mai lātou fo ia le vaenga tātou fishermen ia pola u whaiwhaiva ia o le ala sa whai talo mua na fia ale ule o whale launiu ia sa awaia ia le na minister ia Honorable Minister Fionga le alauli le mali o toa polata I wa Foshi Schmidt. Ia mese fo matanga luenga le Ministry of Agriculture, Fish and Fisheries. Ia o le theme la o le talo mua a whale launi whai mai no farm, no life. No winga a whasa mo whaafengo fi a le aisa whaatoanga wa e le ola a le aisa whaatoanga ia o le ai fo se ola. Pe ia o pese fuinga le I think about Mori, no woman, no cry. Whai le ai se whawhine. Ukile ke fui o kanga. Ia, le whai fui pese fui le si tala hule le mai no Jesus, no life. Le whai whalauni, no farm, no life. Ia, I don't mai ale le whaalinga lena fi ia sa whapena na whamea alofa I whalelauni ia meo fuo whatoanga I le tātou māloa me so le Ministry le o Agriculture. Ia mana whamea alofa I fo I le MEF o le Ministry of Agriculture ia mana Minister ia meo tūs ia peona I tātou mō vau o whamabau ia mo vaenga uma e whaunga ina ia whaia ia whatoanga ale nu o whalelauni. In the other news, so lea ua whapena ona propose. This is a proposed plan for ilea le malo Australia e watu lumo lato new government lo ia. Ina ia mawhai ona I le vaenga fo ilea Samoa. Ina ia mawhai ona o atu ia tātou seasonal workers. Ia leo atu nei Pasifika me so Samoa. Ma watu ai mawaila vanua. E watu ai malato ai inga tonga Australia. E le ngatala ina o e whainga luenga tātou seasonal workers ia. Ma te ngata fo ia o atu e whainga luenga Kongalate. Ia maua fo malavano. E watu I malatu a inga o latu taito lua malatu whanau. Ia te tonu o Australia. Ele ngatalina o le fo ua watu le proposal lea al whainga malo nei luma latu parliament. Ina ia mawhai o na sosoani ia le malo Australia. Totongi ia meo tulanga fo ileo pasese. Ia o ilato fo ia tātou workers, seasonal workers ia manisi o ilato malanga atu Australia. Instead o le totongi employers ia mawhale whainga luenga Australia matangata whainga luenga fo inei Samoa. Tātou iwa e tenu totongi tātou passes. Ia pe a tātou o ngarunga whawaita. Marara whamea ia le new government Australia lātou ia policy I le taimala election. Ia o le totongi le malo Australia passes mo tātou seasonal workers ia o atu nei Pasifika me so Samoa. Ia o lesi vaenga pea whamumore. O lea o lo Italia ia sosoani ia mai le malo ele sosile o tātou hotels ia po nisi fo o tātou hoteliers ia tangata whai hotels. Ina ia mawhai ona tāpena pena I mo le tūlanga o le opening o tātou borders. Ia o le ala whai mai ia le lātou le acting president le te mil nei ia le fionga ia tupai sale mo vai.
they ni le lafu le tulanga o se soani ina ima fai no soani ina ia fa le leia ia matoe tamo fai na ia operate ia tato hotels ia ma tato accommodations ina ima fai ona toia na mai ma open tato border so mai tato visitors ma tato tourists ia alawa ba pena ona well maintain ia tato hotels ia ma tato services and accommodations tono Samoa. And now last update, or that last news for today. Yeah, ole tulanga le, I think, ole uasa bali almost a year. Ko fatali tato new police commissioner. Yeah, but ole last week. Yeah, let's fara solo ai le tato process for le tato interview. E valula ia tato applicants shortlisted. Ia ma ole valu applicants lia. E au fiai to telo ilato. Ia o lato sanga lulu le tonu ole ministry. Our FIA, so our FIA to 3 current deputy commissioners, lea apply for this position. Yeah, Olisi applicants, our FIA, the former assistant commissioner, and he also le lawyer for le fiona le afamasanga Michael Sonalone. So ia ila tolana le apply ia manisio ila to maulunga ia la to tulanga I tono le Ministry of Police ia le apply umaile ile tatu vaenga le o le police commissioner. So le e famo mo se temi uluma ia na fala wilo le po ile o le appoint ia as new police commissioner ia o tatu tunu isa mopea ia ngai tatu update na mo ne ia so se banga ia ini facility from Leaupepe. Oh, yeah. Malo lava, Vaev, thank you so much for our updates there. I'm really enjoying, I love listening to the new initiatives there that has been put forward from the Australian government. So, you know, it will be good for our aingas, for our families there in Samoa. So I'm looking forward to how they are able to implement that. We are going to go into a quick break. Don't go anywhere. For me, Bob Marley, no woman, no life. Ole kala e ngā awa ai, but ole no farm, no life. We'll be back. We're going to go into a quick break, and then we'll come back for further updates. Over to you. A whaia te mo mia o loa mai Samoa, ma nisi o atu moto le Pasifika e peo fiti matonga. E na o le Tasi lava le marketi te mo mia, le Tasi Market. Tasi Market. Ele ngata I fua whatoanga e maua fo I a te maisi me tau mafa mai le moana. E pea ona uwhai atu, e te maua uma o loa mai atu moto le Pasifika. O le talo le te sila mai ai, numero tasi lea o loa sa palai mai le atu o fiti. Kako karongi ue fo ia soi. Maua fo ile umala mai tonga. E le ngata I lea, mo I la tau e fia le tātou tama o le whai. E te maua umala mai Tasi Market. Ai whawhetu langa o whaalawe. E sa o le lei, e maua tātou pusa pisupo, tu ainga le leia leo le pama. Le ngata fo I lea, maua pusa moa, I so si tu ainga sizes. Whapea fo I la kako pusa siu pipi, anse mai ngar ka pusa siu ngar whamule mole. Tai. Tama ia mo whara, la ver ngata fo I leo pusa pepe, I le Tasi Market. E maua fo I ipu mo whaalawe, in bulk, I le Tasi Market. Ia le nā Samoa, a mai ala o na whai umalau whaatau I nei le o ranga le Tasi Market. Aua nei e tu muli, ai alo whai nei o tātou ainga I Samoa o le whea ngai Markoviti. E iai fo I le lātou o ranga ua tā ua le money grant. E lafo ai tupe mo ainga I Samoa e le ngata o nisi o atu moto le Pasifika. E tasi lava le no fuanga I te whai ai tūranga uma nei. Le Tasi Market, whale o loi Massey Road I West Auckland, a le ngata I Leaupepe I South Auckland. Can you be my wife? Welcome back, and thank you so much for tuning into BluTV this afternoon. We are still going to have a little discussion with regards to the initiative there that the government has put forward from Australia, and I think it's an awesome initiative, and I look forward to seeing it being applied there in Samoa. Do you have any other information with regards to this initiative Leo put forward? Is there any other information that can help our ainga
in Samoa to kind of like, with regards to the resources, to the tools, where can they go to find more information? Ele initiative, Okay, fatai pia manai ole manai tele le vaenga le initiative le misa lava ole susani le malo le extali ia man to vo ia ole se fang phone le ia man to no sila ia ole va tele ona foi ona fai fai tulanga le ia po misa lava ole tulanga le ole scheme le ole quota but ole quota la le ia foi le si vaenga ole propose plan le al malo Australia e misala le new government le wa ia nei I tono Australia mole ina fatino fo ile la to scheme pe ole scheme le mo afo mo New Zealand le quota but ole vaenga le scheme le wa mo tino la va la fatu mo le le tuina tuloma to so le just a purpose plan fo ile le but le mafufau e fa pena lava o fatanuina ia wa se vaenga le policy ale foi ale vaenga le partaino la to election o fa mai le fa mai no le plan le foi mai a fa pena ne fatatainga a fa pena yo u le tela tune Samoa mo no vano te alwai con kalate pe tolu tau sanga tolu New Zealand o ia sorry Australia e ma faila ona e alo ma avelo wainga wa mana tu ia na Australia le ma wai to nga con kalate le nga luai o Australia for 3 years but le senga male ma tulanga foi le man to ma tu sa mone e ia ainga foi ia mai se 19 mana tama ma wala tu nga luenga o Britania mai so all United Nation e ola ma ave ala tu te to ma fa na when no foi for o por ela vale pe 3 years 5 years al con kalate e ola ma ave la tu ainga fa penala le mele fa me Australia fa pela o le walu te fasiman pe te tau apu I Australia te tonu le 3 years le e mau na malava no ai talu ma avelo to lua malau fa nau e te no fa tasi o Australia se u malau kon kala tele to tau sanga ko foi fa tasi mai le ni Samoa so which is ole stasi lo vai na mai see this is one of the best solution ole vai na tu mai I think le last session ole parliament Samoa le tulanga sa ile parliament meeting Samoa na ta uai le minister fo ile o le MCO le business le Tautai la tinu wenso yalo ia le uta fa fo mai pe to return mai ala to fo 200 workers because what solely la to ia tulango policies for year tatu con kalate contract for year mo tatu scheme ile tulanga le o me affairs ia me affairs to se le wa ku ni Samoa and wa ku le faile la ke lo le faile lo to lu ni Samoa man fa na to sfu and what you Australia makuale ai se ko text mai le ai se video call ngaka le video call ile kon waso karunga anga ko vayas le se ko video call mai ile ai so inala I think le vai nga lo ki kilowatt ko so lenga ta le foi le minister le foreign affairs Australia wa mai ona la tu fa fonga I concern ta tu tunu Samoa e tulanga io me issue sia me se lavo mene io affairs me fa pena le la pio ina le sa tau fau mai le la tu plan le e ma fa yanga ma fa pe o le felo ko ma ka mai kingi sa mo e ke fenga ro Australia ke an wala ma afi ina ia tau fi ai me le tatu yo le eso to lu nei eso to lu vai o Australia now so which is it is a very good initiative e mai se lava mo tatu nei ainga ia la ngole si le vai nga le wa fi ai tatu tino o le si vaenga mana I le vaenga lea o le whemai Australia ia o le awha pe nauna te tongi lawe Australia ia pa sese ia o ila tau e malanga atu ia o tatu tangata Pacific le ngatu Samoa e whapena fo inisa tino o le Pacifica le alo mawhai ona anga vaa I le tatu scheme lea mo ngaluenga whawai teimi ia sina whamamlamanga ati li na vaenga lea pea ia mo le tatu o tunu ia nona winga ia tunu te wo atu I la tau sanga ia o tau fai o matatu ai ngai apalai e watu o fasiman ia watu ma batula tu te toru ma fa nau atu na mo ma sava no o ngai nei tamaiti na Australia
Yeah, whawhai lava, you know, it is. I absolutely agree with you. What o tele foi, waki ngā foi, ka linga foi whaalonga ngai pese, ma upo pese. Le walu ai le ave le ainga. So, whawhai lava to the government of Australia for putting this scheme together. And I think it's a beautiful initiative. It is also, you know, wai ele wanoa, o le tato ainga e maupopo, you know, if they always say, you know, a family that stays together, it's always, you know, it's a lot better. And masalo wa whaape fo i le o vaenga i le Samoa. Ia, wa sili fo inga ngofo i Samoa, kausi whalele ainga i Samoa. So, but well done, I love that update. You know, you're talking a little bit about the hotels as well today, and the beautiful anticipation as the borders reopen. Is there anything else that we can either do from here in New Zealand, or we see initiatives that to fesoswangi awa ile tūlanga lea, because I think it's very important that our families who reside outside of Samoa are able to contribute while Samoa prepare for the borders to open. Yes, like updates with regards to that. Whamun mole vai. Yeah, tai pe o te role te mine ya pa wale vai ngole look forward I lava ya misela vone tatu ai ngale fa fole fio o mai Samoa te le yo na events fo ia wa misi misela va especially to families fo ia wa fo wa mari liuna ila tu ai ngai Samoa nei but i mawhai ona o mai Samoa ona restrictions ia tūlanga o i tatu borders ia misela vo o whatonunga o le te mila nei o la matua misia a whatutainga. Yeah, wale, I think wale Bluwave is Bluwave. So le wa tomi tau sanga lea taluna tapuni tato borders. Ia alesa I o ia nei sisi vaenga le no tu. Ia te o maliu ia la tutina po la tau so o I lava tangata lainga. Ia o le temila nei me mutino lava matua misia lava e nei tangata ina me se lava o toina. Ia nei o tatu ainga Samoa. So ile tilo la ia ile temina ia te le ia vaenga le mawhai ona fsosoni mai ia me se lava o tangata loa mauina i tinu whafomo tatu ainga Samoa nei. Ia o le mai tau ile piliota lea from 2019 ile temina amata le fa mai tio now I yatina elo so ani mai ai man tele ona initiatives for o mafai ona langa mai e tatu ainga ya tino fafo o meu atina meu small businesses pe ona ai o le sfata ingo meu business la I tio mafai ona so ani mai ya tatu ainga Samoa o ya tino mau I Samoa o le tulanga le o meu atina pe o le vaenga yo o meu tamai fale o loa ia mana tofoi e te leo ainga whatata inga whaingo fia leo tatala noi borders ia o leo atau wha moe te tala ia o leo fui mai le concern la tau ia a tātou hoteliers ia maunisa hotels e le isa uni la tau le tatala ino borders because e le o lava ia vaenga o se o fui o tupe e mawhai ona fsosoani e to e whaalelei ai ia le telo vaenga wa matona leanga talu mai o le Bluwave Bluwave e le ito iaini tangata na to e na to e tonu o le o hotels ia mai se lava ia o le tele lava vaenga o le ua mafuan tapune ni se hotels ia meo loans meo repayments for your loans o le ala e tele o la to hoteliers na ona tapuni ane o le operator la to hotels ia wa te tau lava ona maua se tupe maua e te tongi ai loans o lo te puni hotels ia whai loa la tau mele pe o meo whale o loa ia wa inisi o la tau sa whai hotels au temene wa whai la tau meo pā pia tu lau meo pā vui e whata wai pia tu so o toi tu langa la na le wa ia temene nei pati le tape nanga la Samoa le temene nei pea ile te talaino tātou borders ia le umai tau ina ia le tu langa o le toi whale lei o meo tātou mataanga vui po tātou sites vui pe o e pe ona ia te rowe o mai nei le tātou sliding rock ia o 11 tapuni sliding rock a le umai tau atu ia lau toi e li lau ala toi alu e tua le tātou mea nai whasi se e tangata mai turis ia manisio tātou beaches ia manisio vaenga umalawa fo i o sites fo i sa mawele tupe ia lau a maton toi whale lei a temine
sauni ai mo le toia ngai mai o le tātou tinu ka tala tātou borders. Yeah, whawhetai lava. Yeah, talo tātou teimi vai. We will be, we thank you for giving us the updates. Whawhetai fwoi mo le whaamalama tili ia le vaenga le initiative le wa tu whaatasi mai from the Australian government, sorry. And also just a little update with regards to our borders opening up. So we look forward to that. So malo lava to yourself and to the Bluwave team in Samoa. Whawhetai for making your time available to give us an update. We're going to go into a quick break. And when Hi, my name is Sora and I'm from South Auckland, Manukau. I attended Auckland Girls Grammar and now I am here at OCA. My dream is to help Pacific Islanders build affordable homes. I came across OCA on Facebook and I saw that it was more hands-on. Now I'm here, gained a lot of knowledge, gained experience on tools. Something I was amazed about was the floor plan. Once you build and then you look back at the plan makes sense. So that's something I learned from OCA was how to read plans. Welcome back to Tautai for your Thursday afternoon. Yeah, whaamaruru watu wa whaisi na pisi ale schedule Asiata o lea ualu to his next event. So I do apologise that you haven't come back to seeing the wonderful Asiata. And plus, we're very for close ilukako show. Ele umaisimo interviews. But look, we've just got a few updates with regards to our vaccination drive that's happening. Taiao, we've got a COVID-19 and flu vaccination for Pacifica Family Health Group, and that's in partnership with ASA Foundation. All of the details there. It's at the Pacifica Market tomorrow, 9 a.m. to 3 p.m. And don't forget, you will also be enjoying live music there at 95 Browns Road i Manurewa. Also heaps of food. Masalo e kākāwho i ngā ia le auvaenga ia Walter, ia Taupea, ia Stau. So head over to the COVID-19 and flu vaccination for Pacifica Family Health Group. Also on Saturday, Taupea, you still haven't got time during tomorrow. There is a vaccination first, second and boosters 5 to 12-year-olds also there at Mangere Town Centre, Saturday 11th of June, 9 a.m. to 4 p.m. There are also shopping vouchers, food vouchers, all of the above that's available there. But that's it for our show today. Ia Samoa o le tātou Tautai Lene mō lene awhiawhi. Whawhetai atu I le awhionga ia Leaupepe Talai Asiata mo le whaavanoaina mai le lato teme whawhetai fo I leo tau lango mai mua mai ai meisi le tātou sponsors uma a le BluTV. Manu wia le nei awhiawhi tātou whelo wai fo I tai au I le teimi masani. Pia Semu le nei from BluTV. So fast way for